अहनबदा मरोइबा पाव मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल सांगदोपगी मतंगदा मोट कया फोंदोकनरगली बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्ट्रक्चर थुगाइरे हैबो वाफम एमपीसीसी की प्रेसिडेंट फोंदोकख्रे पीआरसी स्टेट असिदा इंगतप पुरकनबा उपाय अमनि हाइना फोंदोरगली अमरोमदा पीआर सांगथा हनगदौरिबा सिम्याम की मिहुत सिंह की मराल ने हाइनासु फोंदोरख्रे मणिपुर की इरांग चाउथो हलिबसिंग एनआईए सबखतपा हौरगले जिरीबाम की मिचम तरु हाटखिबदा सेनबा अमा एनआईए फारे थौबालदा लेंगाक अमदी मियाम की लम खोपसिलगा साजिलिबा स्ट्रक्चर सिंग डीसीना तकथोकपा हौख्रे लांगोन रिजर्व फॉरेस्टा चिंगाबा कैंपिंग तौबदा अथिंग थमख्रे JJM की मखादा मणिपुर की ओइनसादा 59.8 टेप वाटर कनेक्शन पीख्राइना MOS ना फोंदोरखले ओजा सिंह खोंजा हंदोख्रे लफोम कया हांगदुना लेरे एग्रीकल्चर हेरिटेज दा अचोबो थ्रेड ओइरे हैबो वाफमसु फोंदोरखले नुमित मंगानी की मनुंगदा संगजरकदबनि हाइना KCP PWC यूनिफिकेशन फोंदोरखरे अमदी म्यांमार द जुंता की स्टेट ऑफ इमरजेंसी मुथतख्रे इलेक्शन पांगथोकलगनि खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मीटिंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंबो पुष्पारानी लाइसुमना तराम नौसरी हौजिक मरोइबा पाउसिंग मियामद सनोक पिजरे मणिपुर द नौना था तरुक अमगा प्रेसिडेंट रूल सांगदोकपासी बीजेपी लेंगा असना पीआर बो खुलाई ओइना सिजनबनी पीआर सांगथा हंदुना कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर थुगाइबसी कांग्रेस पार्टी ने यानिंग दिहाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट के मेगासंदरना मराल सिरगली पीआर हाइबसी मतम खरगे तंगाई फदना थंबने मखादाबा पाउ पिसुरे अदुबो मणिपुर ददी मतम सांगना थंबासना मियामना खनखिबा मिहुसिंगबो इकाई खुमनदबनी अमसुंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा फेडरल स्ट्रक्चर थुगाइबने मणिपुर द पीआर थंबा असि स्टेट असिगी मियाम की अनिंगबा अपाम्बगी मायोक्तने था तरु पीआर थमखिबा मतम असिदा मणिपुर की इरांग लोइसिनबा ngamlabra हाइबदी ngamde अदुगा मखा ताना था तरु अमगा अमुक सांगदोखिबा सि बीजेपी की इंडिया लेंगाकना मणिपुर बु कंट्रोल तौदुना थमनिंगबगी मवोंगनी अमरोमदा मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल थमलखिबा असिमक्सु मणिपुर द गवर्नेंस लेरक्तबा लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamlaktaba इंटेलिजेंस दा फेल ओइरकपा अमगा थाजनतबा थौलकपदगी ओइरकपने मसिमक MLA हुमफुगी मनुदा यांखै मंगाना चुंगसिनदुना लेरंबा बीजेपी की लेंगाक अदुदा मतिक साबा लुसिंगबा लेरक्तबदगी ओइरकपने एक्सटर्नल एग्रेशन नतना स्टेट असिगी मनुंदा थोकलिबा इरांग असिदा सेंटर लेंगांगना इराई लाइना लोइसिनबा ngamba इरांग असिबो लोइसिनदना थमलगा पीआर असुमक सांगथरगा लैबा हाइबसी मियाम की ओइना लाइबक थीबने पुमनमा असिना बीजेपी लेंगाक मणिपुर की लेहाउगा चानदे हाइबा ताकले हाइनासु महांगना मखा ताखि अमरोमदा स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असि सही अनि हेलकले हौजी स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल चलाइदुना लेरी मखा तानसु सांगथबा थौरांग तौरी अदुम ओइनम ओरिबा फिबम असि येंगलगा पीआर असिना स्टेट असिदा तंगदु लैताबा इंगतपा हंजिलकननबा उपाय अमनि हाइना एक्सटर्नल अफेयर्स के मखाताबा पाउ तामिनसे हानगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर RK रंजना फोंदोक्ट्रे पीआर सांगदोपगी मतांगदा खनना उनबदा स्टेट असिदा थोकलिबा मतम सांगलबा इरांग असि सेंटर न कुपना येंगसिल्ली सेंटर न सिंग अमसुंग तम अनिमक्ता लैरिबा खुलाई सिंग
लौखꯠनबा कन्ना होनरी लोना यादबा खुलाइसिंग asi nakal animaktagi khomgatlaba tungda center na anauba lengak ama semlakani haibagi thajaba lei PR lenga asi lakpadagi nakal animakta irang thokwi sang asi hantharak lei India government na nakal animakta tangdu leitaba ingchikpa hanjil halaba matung apunba Manipur ama sagalaba tungda lengak semlakani haiba thajaba lei Karigumba hatu anauba lengak semduna hausik thokliba irang asi amuk makha sangtharakpa yai khanbadagi India lengang na state asida PR makha tana sangthananabagi warep asi lorakpani state asida sarang nariba mayam asi losilaba tungda anauba lengak ama lakpa yai hauzi Congress party ki maikaidagi miyam gi apambagi matungina anauba mihut khansi hariba wafum asi hauzi oriba phibam asinadi aruba ama oigani political party kya gi maikaidagi wafam kya thamlabasu tasengna ground reality da lariba phibam asi hana munna yengba changi haike hauzi sing amasung tam animak sathok sasin tawba yadri phibam asida matau garamna miyamgi mihut khangadoribano India asi malemgi leibak singdagi khwarigi democracy chatba leibak amane democracy bu aduki matik awangba thakta ikai khumnai state asida miyamgi lanthum amasung punsi kan bahaibasi khwarigi maru oibani humnama asi kallaba tungda center na state asigi yaifanaba kari karamba thabak thorang paikhala kadori bagi habadu yenglase haina makhata ki Amaromda state asida tha manga rom president rule thamlingai ki seraksida anauba lengak ama semna bathorang tori haiduna adumak leiri Manipur gi miyam da miu singna adumak serak sahing na bafibum amada thamle state asida PR makhatana sangtha hangadoriba si miyam na thagat kiba mihut singi moral ni haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairoijam Nandoluwang na phongdokre mahang na makhata na phongdorakibada makhata bu pau bisare Miyam na mihut oina thagat khraba MLA minister singna ngasi phawba state asigi lusingba ama khanba ngamdri matang asida PR sangdok pahaibase adumak masana tabani tasengna PR sangdokgi matang asida soiribasi ruling da lairiba MLA singna soibani PR lenga asi Manipur da lairiba miyam amatana pamnade maming phawba tabada talibani sahi sigi February 13 digi state asida president rule lakibasi tasengna center dagi lawrubani President rule asi constitution ge matung ina political crisis financial crisis amasung law and order crisis da yenglaga thamgadabani President rule thamlibagi maru oiba maramdi ruling party gi marakta nungainarakta badigi February 8 da hanagi chief minister Nongthobam Biren resign tawkhre adubo chief minister gi mafam asi hangduna leiba yadabana leiba asigi president gi power matung ina state asida president rule salai rakhibani ngasi phawba state asida president rule tha manga rom hen khre adubo lusingba amata miyamgi mihut singna khanba ngamdri miyamgi maikaidaki di sahi manga gi oina thajaba thamduna mihut oina thagat khibani hauzik president rule sangdorakpa asida India government ta sauningbaki maram leite hauzik state asida makhata na tha taru amaga PR sangdokna bohanariba asidasu lusingba oiningbana maram oiraga lamdam asigi mihut singna anauba lengak ama semba ngamloi tha mangarom president rule thamlingai gi seraksida anauba lengak ama sembani haiduna adumak leiri Manipur gi miyamda mihut singna adumak sarak sahing naba phibam amada adumak thamle state asda PR sangtha hangadoribasi miyamna thagat kiba mihut singi maralni makhoi singna tawgadaba mathau tawdana leire makhoi gi marakta ngasi phawbalu singba ama khanba ngamdriba karigino ruling da leiriba MLA singna hauzik state asigi anauba lengak ama semnabagi matangda khanaribasi karino oriba phibam sida India government ki asoiba nate miyamgi mihut oriba MLA singi asoibani India government ta tainadringai miyamna aikhoina mihut oina thagat khriba lusingba sing asina tawriba thabak thorom asi chumlibra natraga lalibra haibadu hana yengba sangi hainasu
मखा ताखी मकुत खुलाई पाइदुना सही 15 रोम हेना स्टेट असिगी लो एंड ऑर्डर ngak senbada अहिंग नुंथिल खाइदुना अचौब थौदांग लौरगा लाकिबा विलेज डिफेंस फोर्स BDF सिंगी वकत लेंगाक न ताबीदुना थबक तो अंथोकपियो हाइना संजोय अहन थेमना गवर्नर दा थक्सिनख्रे हाइरे लामैदोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दो ओजावात पगी सैथेंग मायुकनरे अवात पोजा सिंग अथुबदा थाबिरो हाइना महिसंग असिगी महिरोय सिंगना मरी लेनेब सिंगी मिड्यांग सिंगसिलकली महाराज बोधचंद्र कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ना मीडिया की खुथांग द फोंदोखिबो वाफम सिंग अदु युमफम याउदब ngakतनि हाइना MB कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ना फोंदोरकले पैलेस कंपाउंड लेबा कॉलेज असिदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट डॉक्टर रोबेन हाई लमदम असिदा फोंखिबा पाउसे सिंगदे यारबा कॉलेज असिगी स्टूडेंट्स यूनियन ना कॉलेज चौखत थौरांग खरा तौसे हाबदा कॉलेज ना यादे हारिबासी युमफम याउदब वाफमने महिरोय सिंगना मरम जाबा प्रपोजल अमदी सेंक्शन लाकपा मतमदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल अमदी ओजा सिंगना याखिदबा अमते याउदे याउसु याउरोय रूल ना यादबा अमदी यूनियन की बजट एलोकेशन की मनुंगदा लैतबा डिमांड सिंग तोरकपदा कॉलेज ना पीदबगी दमकता कॉलेज असिगी महिरोय सिंगना फोंदोखिबा वाफम अदु लाइबक थीबने कॉलेज असिगी महिरोय सिंग असिना वारौरिबा सिंगी मरुओइबा मरम सिंगदी मखोइना एक्सटर्नल एक्सटेंशन स्कारसन चटनबा लुपा लाख अनि लिसिंग तरुक काइबियु हाइबदा याखिदबा इंटरनल टूर की लुपा लाख अमा लिसिंग मौद्रा पियु हाइबदा एलोकेट तौबा बजेट की मतुंग इना लुपा लिसिंग 53 सेंक्शन तौखिबा कॉलेज की टॉयलेट सेमजिन गे हाइदुना लुपा लाख 3 पियु हाइबदा याखिदबा इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन अमा कॉलेज दा सिनबदा लुपा लाख अमा लिसिंग 53 संगनी हाइबदा याखिदबा इंटर कॉलेज म्यूजिक फेस्टिवल सिनबा लुपा लाख अमा लिसिंग 53 पियु हाइबदा सोशल एंड कल्चर की अकाउंट दी फेसेस मीट सिनखिबना फन लैतबदगी याखिदबा अदुदा मखोइना पेंदबा ओइरमगनी यूनियन तालिबा डिमांड सिंग असिदी कॉलेज की ओजा सिंगना पीबा ngambagi शक्ति की वांगमदा लैपा ngakतनी हाइखि यूनियन की महिरोय खरदी एडमिशन की फीस याउदना मिंग सनबा याबगी कोटा पियु हाइबसु याउरी स्टूडेंट्स यूनियन की हेड तलैबा बजट असि लुपा लाख 3,50,000 खक्तनी अदुगा मखोइना पियु हारिबासी पुबा थांगबा ngambagi वांगमदा लाखपना यूनियन की इंचार्ज ओइरिबा ओजा सिंग फावबा इंचार्ज ओइबा टोक्सरगे हाइदुना हायर अथॉरिटी दा वाकतपा यावरबनी हाइरे यूनियन पुरीबा महिरोय सिंग असी अनंबना 6 सेमिस्टर पास तौरबा कॉलेज लोरबा महिरोय ngakतने जनरल सेक्रेटरी पारिबा महिरोय असिसु ओजाबु किहन खंगनबा वाहैवता सिसिनरकपा असि लाइबक थीबनी महिरोय सिंगी थवंग असि ओजा सिंगना अपेन बोइदे मखोइना मीडिया दा फोंदोरकलिबा वाफम सिंग अदु युमफम याउदबा ngakतने हाइनसु मखाताना फोंदोरकली Indian Space Research Organization ISRO North Eastern Space Application Center NESAC Manipur Remote Sensing Application Center MARSAC amadi Indian Institute of Information Technology Manipur na khusamnana sinduna anirak suba National Space Day thoram pangthokre Malem pumbada honglakliba ahongba asigi saruk ama oina leiba asida sunga sidi anoba makalgi project ama paikhatpadagi hauraga loiba phawada space report ki mathau sauna tarakli space report lankhatruba makai donor ministry NEC amadi atopa ministry ama hektadagi senthang kaidawnungta fangloi haina planning director Dr. RK Radesnana phongdokfre होटल इम्फाल दा पांगथोखिबा थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा डायरेक्टर राधेशना हाई लेबा असिगी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन अमा ओरिबा चंद्रयान 3 ना था लेबाकता माइ पाकना ताखिबाबो निंसिंगबो इना पांगथोखलिबा थौरम असिमा स्पेस दा युमफम ओइबा एप्लीकेशन सिंगना
leiba asigi chokha thorangi thabak thoram singda piriba kanabasing asibu miyamda maruoina haugalakliba mahiroi singda hena khanghanba ngamlagani state asigi tangai fadana pakhat kadoriba project sing maruoina rural resource infrastructure planning natural resource management urban planning agriculture amadi disaster pomba space technology ki mateng lauri ngasidi space application singi mathau chawna tarakpana sahi kudingi oina state asigi district tara taruk maktagi khangalaba science mahiroi chamabu tangkak naina state lengakna changba senphang michada nifu amadi donor ministry na sada humpu puthoktuna exposure drift thari haiki Imphal East District manungsana leiba Chingarel Tezpurda Yening Mangal Housing Cooperative Society Limited ka khusamnaduna Nandaibam Omni Helum House koba outlet ama ngarang hangdokre Haukiba kumjali sing ani kunmari gi November 13 da Juribam gi Jakurador da thokiba laibak thiba thodokta supnagi tha tara gi angang yauna mioi taruk pharaga hatkiba thodokta sauna chenabani haiba Thangli Yelan Mar Elais Boya ngrang NIA na phagat khre state asida kumjali sing ani kulhumdoi gi me ahum dagi hoduna Kanglup ki oiba irang asibu hena sautho haliba sing National Investigation Agency NIA na tapna sakhat pahaurakle Paugi agency amaki pauna hai faraba Thangli Yalan Mar Assamgi Kasar district ki manungsana leiba Moinathoi village tagi ni hairi mahak asi Jiribamgi Jakurador da uki militant singna angang yauna mioi taru phakiba amasung tamthina hatkiba thawong aduda hakthengnana senaba mioi ni Akaknaba likhul kharagi matung ina National Investigation Agency NIA na Kasar Police ka loinana ngarang sathakiba rate ta mioi asi phagat pangam kibane makha na wahang pahung sathabada Thangli Yalan Marna farba angang yauna mioi taruka loinana camouflage setpa khulai paiba mioi ahum mahaki hida Jakurador ghatagi Kasai Punji village ghat phawba pukhibani haiba khanglakpa ngamkhibani haukiba chahi gi November 13 da Jiribam district ki Borobeka police station gi manungsana leiba Jakurador da leiba dukan amadi yumsing da kuki khulai paiba singna landa sathabada ahal ani hat khaba matung mafam aduda hangba maitai sungi relief camp tagi supnagi tha tarak romtamak suriba laisrom lamnganba sahi ahum lomtamak ngariba laisrom singkhai nganba sahi nipan khakta ngariba telem makhatawa pau taminasi Thazaman bi laisrom hentom bi chahi kunmanga telem thoibi chahi kutrama thoi amasung yurembam rani chahi humpo puna mioi taruk pharaga pukhibani thaudo aduda mafam aduda posting tawduna leiba CRPF personnel singna nongmai handuna kapada kuki khulai paiba mapansu mafam aduda laikidabani thaudo adugi nongmanini gi matungda phakraba awang yauna mioi taruk adu Jiribam amasung Assam anigi tainaba mafam Barak Turel da asiba haksang oina phangkhibani haksang sing adu Assam gi Silsar Medical College and Hospital SMCH da postmortem tawraba matung makhoi tarumak
ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ FIR ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ PHAL ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ NIAꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥ 9 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ NIAꯅ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ NIAꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ NIAꯅ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯣꯒꯁꯠ 19ꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯥꯅꯥ ꯀꯥꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯦꯂꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ, ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯝꯈꯥꯏ, ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ, ꯑꯔꯣꯡꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠ ꯃꯃꯥꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯗꯨꯀꯥꯟ, ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯌꯥꯔꯦꯛꯇꯨꯅ ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯊꯤꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯅꯥꯗꯦꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ, ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛ 1927ꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ, ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛ 1927 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯔꯨꯜꯁ 2021ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛ 1927ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯥ 3 ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯖꯂ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ (JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 19 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 3,58,957 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯗ 68.58%ꯗ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯂ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯤ ꯁꯣꯃꯥꯅꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯔꯕꯒꯦ, ꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯨ JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ? JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯁꯨ MP ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯂ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯤ
Somanana kumja lising ani taramapan gi August taramanga da haudokiba JJM ki makhada Manipur gi na khungang gi yumthong sing da tap water connection pi gi masing asi lising kun manga chamapan kun haibadi sada manga dasmik taret ani lairambadagi kumja lising ani kun manga gi July kun ipan fawbada yumthong lak ahum lising yakhai mapan samri yakhai ga mapan makhata pau bisare haibadi sada humudra ga mapan dasmik manga mapan da water connection pi banghamle hauzik leriba punba masing asigi manung da lak ahum lising kuntra ga humdoi Chaunga kuntra mapan asinaw na connection pi kibani haina su minister na pirakiba pakhumda palli adum oinamag JJM ki makhada tap water connection ki oina state asida paikhaliba thabak thorom gi leiriba official data amadi ground reality gi marakta sauna khena balaiba gi mami tari Disa committee gi mifam da issue asi tholagtuna JJM gi official website ta beneficiary singi maming yarba tap water connection phangandabagi issue sing Miyoi kaya report tawrakpa laikhrabani maramaduna mari leinaba authority na beneficiary singna thengnariba khudong sadaba sing ase mijang sangduna lairiba soiba sing samdoktuna miyamgi ai phathaurang damak paikhaliba scheme sing mapung phana phanghanana bagi damak thabak thorom pangthokpa mathau tari hainasu MP Dr. Angomsa Bimol Akoijamgi office tagi thadorakpa cherol amana phongdorakhi Tha sigi tara homdoi dagi apigani kunma thoi dagi lecturer association Manipur LAM 2018 base na sangsilaki ba pen down strike ki khongjang ngarang dagi matam khara handok le haina association asigi secretary I Malem ngan bina thadorokpa cherol amana phongdorale state asida irang thok tringai mamangda lafam kaya mai pakna lo amadi mahi marong Palhalamba du kumja lising ani kulumdogi me ahumdagi irang asina ngasidi lawfam sing punghang hangduna leire lawmi khunai da kayamu yamna soonbagi habadu mami chauna tari news agency amagi pauna hai state asigi semilo da chauna mateng pangbaga loinana Manipur gi miyoi sada humpurom gi senthok lambi oihaliba lawu simubugi thabak asi kanglup ani gi irang asina angakpa phangna Sokhale matam amada mahi marong marang kaina palamba lafam sing haujikti border amagum leire amadi kari khudong thiba tholakpa yabagi habagi akibana kanglup anigi miyoi singsu sangnaba ngamdana leire Lisingani kun mangagi sefongda aran bathabak tawbada chenaba veterinary officer khara Kona custody remand pi fraiba pau ama phongki badu press na phangba mayek senglaktaba document amada yumpham oiraga phonglubani makhata na kupna thijiluba matamda pau asida yariba case ki wari sing asida aranba yumpham yaudaba wapham kaya yauba thengnare pau asina maram oiduna maming matha palliba Manipur secretariat ki officer sing secretary Michael Achom joint secretary Khetri Mayum Siddharth amadi section officer MD Rosan Ali Loinana Under Secretary DP Jorisang Mike Pangon Tenbu Lana Paukthokpo ina thokiba adugidamak nungaitaba phongdok sari haiba wafam thamlakli Myanmar da kumja lising ani kunma thoidagi military junta na ku tawduna state of emergency lauthokduna lanmi ki oiba lenga satharaga lakibadu muthatkre leiba asida se hisigi December fawgi manungda election pangthoknabagi thabak paikhatpa haure haina junta gi spokesperson Jaumin Tunna lauthokre news agency amagi pauda military junta gi maikeidagi state of emergency loisinduna mikhal pangthoknaba thorang tawribasi military na leibak adu mapung phana paisinana ba thorang tawbani haina opposition gi maikidigi election asi boycott tawragani democratic civil government adu military junta na ku tawraba matung leiba adugi legislature executive amasung judiciary gi power pomba junta gi chief Ming Ong Halaying da sinakibani
military junta gi maikidagi leibak aduda kumja lising ani kunda pangthokiba mikhal adu Aung San Suu Kyi National League na power painana banam thak toraga mai paknana bani haina maral siraduna pro democracy leader Aung San Suu Kyi bu atopa leader sing yauna jail da thajin khibani adumoinamak military junta gi maikidagi leiba aduda multi party democracy election pangthoknana bagidamak state of emergency thamlakibadu muthatle haina lauthokhe masigi sumathakta leiba asida election tha taruki manungda pangthoklagani haina su makha tare nauna lakiba chokha thorang asiga mari lenana leiba asigi lanmigi makok oriba Ming Aung Hlaingna mangonda sinakiba emergency rule adu cancel tore habigi order ama sign tawkhre adumoinama Ming Aung Hlaingna leiba adugi acting president ama oina office paibagi thabakti makha tana sathakigani lanmigi makok asina state newspaper the government News Life of Myanmar da mahakna pikhiba speech amada ahanba lamai loikre anisuba lamai paikhatpa haure election pangthoknabagi processing amasung defense ka mari leinabasing yengsinabagi damak mahakna lead tawba National Security and Peace Commission ama semle sahisi December da Myanmar gi election pangthoklagani mikhal asida voter singna mapung phana vote thadaba yanana bagi damak mathau tabasing paikhatlagani adumoinama hojik phawbagi oina December gi karamba matamda vote pangthokani haiba chapchaba lauthokpadi leitri haike nupi khunaibu awangba thakta thamduna thoidok hendokpa ikai khumnaba utuna lakliba kanglei khunai asibo masak thihanana bahonaba Jeneriba Kaksing District Manung Chanba Langmaidong Mayai Lekaidigi Yumnam Rosan Maitei Sahi Kunmanga Apokpagi Ming Yumnam Sunin Datta Maitei Numit Mangani gi Manung da Party ke Wakal Taminasi Yadrabadi Mahak amasung mahaki imung da ahak pachirak piragani Maram aduna numit mangani gi Manung da sangsarakadabani haina KCP PWG MC Unification gi PRO Singkhai Nganbana Thadorakpa Cherol amana hairi Nupibu awangba thakta thamduna ikai khumnaduna lakliba kanglei khunai asida Yumnam Rosan amadi magi imung manungna nupigi punsibu karisu leitana laurakpadagi makhoigi mathakta ahakpa cherak pinanaba phirep asi laurakpani haire Kanada su ayet papidana leirak manungda dukan hotel tawduna jipika oijari basing lengang eviction tawduna thugairamba amadi ahal singi pothapham club ki building phawba thugairamba si thamoi sokna nungaitaba phawi haina thobal athokpham khunaugi miyamna phongdokpaga loinana leirak khulakta dukan club amadi ahal singi pothapham leiri basing asisu takthokadori bra haina su hangkhre Housing makha tarakpada mapan yoiba pau pisare Russia gi far eastern Kamchatka coast manakta nahan dagi yamna kanba 8.8 ki yuha haba asina French Polynesia amasung Chile fawba arapa fam sing yauna tsunami warning sing tawhankhre haiba yuha haba asigi matungda Peninsula asida khwadigi active oiba volcano adusu pokhai khre haire Malemgi manungda khwadigi ina kunba billionaire taragi manungda mapan American singni makhoigi manungda yariba amata ngairaba topa mioi ado Europe ki luxury empire pariba Bernard Arnault ni Khwadigi ina khunba miyosing asina technology amasung e-commerce tagi hauraga luxury goods amasung investment tawbagi industry pairi haire Khwadigi makok thongba ina khunba billionaire tara asina yamlaba maran mathum paiba khakta natana makhoigi innovative ideasing amasung strategic ventures sing aduna global economy gi masak asu lepi haiba wafam su phongdorak le
US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी मखादा चलिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगा असिगी हौकिबा था तरु असिदा ड्रामाटिक ओइबा मौंगदा US की टैरिफता डॉलर बिलियन 48 खोमगतपा ngamkhre haina phongdokkhre Field Marshal की फमदा काकिबा मतुंग सैनादा चटपा महाकी अहानबा खोंगसता पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीरना इराय नुमिता मकोक थोंगबा चाइनीस लुसिंग बसिंगा वरी सानख्रे अमसुंग सेक्टर पुमनमक्ता तेंगबांगनबा हेना सेसिल हननबगी लंबिसिंग खनख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अटैक तौननबा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की असिबा इकोनॉमी हाइबा वाफम अदो सिसिननबा राहुल गांधी ना होनरखिबदा महाकी पार्टी मियोइसिंग अमसुंग एलाइसिंगना मदुगी मायोक्ता हौगतनरख्रे मागी वाफम अदुनो अपोजिशन की अटैक सिंग ngakthoknaba पॉलिटिकल नि खुदोंगचाबा अमसु बीजेपी दा पीख्रे लोकसभा ओपोजिशन की लुसिंग राहुल गांधी ने ट्रम्प की वही अदो सेंटर द सैनबा सिजनकी अदुबो मागी पार्टी की सीनियर लुसिंग बसिंग शशि थरूर अमसुंग राजीव शुक्लाना इंडियन इकोनॉमी की मपांगल दा खुदों बिथिनकी वाशिंगटन डीसी की मरम चादब डिमांड सिंग दा न्यू दिल्ली ना चटकदब नति हाइना मिस्टर थरूर ना कन्ना हाइखी इंडियन एक्सपोर्ट्सिंग की मथक्ता US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना चादा कुनगमंगा टैरिफ लौथोकिबा अमसुंग रशियादगी थाव लैबगिदमक अकक्नना फोंदोक्तबा चेराक पीनि हाइकिबा अदुगी नोंगानबदा कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ना खोंगथांग अदुना पिरकदबा फलसिंग अदो सेंटर ना नैनरी अमसुंग इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट ngaknanaba मथौताबा खोंगथांग पुमनमक लौखतकनी हाइख्रे हानगी यूनियन होम मिनिस्टर अमसुंग कांग्रेस के सीनियर लुसिंगबा पी चिदम्बरमना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा नाक्सेप्ता अकनबा मिचै अमा चैख्रे अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स दा इंडियन एक्सपोर्ट पुमनमक्ता सादा 25 की टैरिफ अमसुंग रशिया की थाव लैबगिदमक चेरा अदु US का तौननबा इंडियन ललोल इटिकता अचोब चैफु अमनी हाइख्रे लादक युमजा कैसगी अयुक्ता मिलिटरी कन्वॉय अमगी मथक्ता अचौब नुजाव अमा ओंथरखिबदा आर्मी पर्सनल अनि सिख्रे हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोरखले महाराष्ट्र की मालेगांव दा मियोई तरुक सिखिबा अमसुंग मियोई चाम हेना हाटखिबा यामना साथीना पोखाइखिबा अमगी सही 13 की मतुंग लिसिंग अनि निपान मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस अदो ngarang लोइसिनख्रे हक्सल की मरम पीरदुना जगदीप धनकरना रिजाइन तौखिबा नुमित खरनिगी मतुंगदा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अदुगिदमक थबक पाइखलदुना इलेक्शन कमीशन ना इलेक्टोरल कॉलेज अदु सेम्बलसिनख्रे वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा मसक खंगदबा मियोय सिगना तृणमूल कांग्रेस लुसिंगबा अमा थांगना यानदुना हाटख्रे हाइना पुलिसना फोंदोख्रे इंडस वाटर्स ट्रीटी अदो सस्पेंड तौखिबगी चेयोल खरगी मतुंग जम्मू एंड कश्मीर दा चेनाब तुरेल दा इंडियाना लेबासिगी ख्वादिगी चौबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साननबा थौरांग तौख्रे मखा तारकपदा सानबगी पाउखिसे मोहन बगान सुपर जायंट्स ना मखोगी सिटी राइवल मोहम्मदन एसीबो पांसिल अहुम अमदा माइटिबा पिदुना मखोगी दुरान कप 2025 की कैंपेन हौदोख्रे मैच असिदा ISL विनर के हेरो ओइकिबा विंगर लिस्टन कोलाकोना चनकिबा गोल अनिगा लोइनना एसिस्ट अमसु तौदुना मैच असि मोहन बगानना माइपाकपदा अचोब थौदांग लौखि प्रीमियर लीग समर सीरीज प्री सीजन टूर्नामेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड ना बॉर्नबाउथपु मरी अमदा माइथिबा पीख्रे हानगी इंडिया बॉलिंग कोच भारत अरुण इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स ना टीम असिगी बॉलिंग कोच ओइना हापले हाइना सगोल सिनुमिता लाउथोख्रे लखनऊ सुपर जायंट्स ना वाफम असि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ता लाउथोरकपनी भारत अरुणना
टीम असिगी बॉलिंग लुसिंगलगनी एकोइना मसिगिदमक खौरांग नंगाइदुना लेरी हाइखि सिंगापुर ने युम्बु ओइरगा सथरिबा वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनमंगा गी ngarang sagol sinumitta pangthokiba 200 meter butterfly inventa Canada gi Summer McIntosh na gold medal logduna US ki Michael Phelps ki record yogadaba naksin khre Leagues Cup lising ani kunmanga gi nahan athengbada sanakiba ahoba match Lionel Messi na assist ani tawduna Inter Miami na at last pu pansil ani amada maitiba piduna campaign haukhre All England champion Malaysia gi Lizzie Jia khu sokpadagi lising ani kunmanga season da sumnagi invent ani khak saruk yakraba matung August kunmanga dagi kunthama thoi phawa pedis ta pangthokadaba lising ani kunmanga World Badminton Championship ta saruk yaragani haina Badminton World Federation BWF na phongdokkhre Championship asigi draw August 16 da pangthokani haire Tamil Nadu ne yumbu origa sathariba 15 suba India Sub Junior Men Western Championship lising ani kunmanga gi ngarang sanaki ba Division B gi match da Manipur hockey na Kerala hockey bu pansil ani amada maitiba pikre India gi Tharun Mane Pali amasung Laksa Sen BWF World Tour Super 300 Invent Macau Open gi sagol sinumita sanaki ba matching da mai paktuna Nupagi singles da quarter final sangkre Ayush Sethi amasung doubles ki pair Dhruva amasung Tanisha pre quarter final da maithi hore Malta na kumjali sing ani kuntare ta pangthokadaba Commonwealth Games CYG gi nipan suba edition yumbu oiragani haina multi sports event asigi governing body na sagol sinumita laukthokre Games asida leba Humbudra Maridagi Sahi Tara Maridigi Tara Nipan Pawgi Manungdaleba athlete lising ama henbada sport Nipan da compete tawragani CYG gi chop chawa matam asi Commonwealth Game Sports ta laukthokpa leitri adubu lising ani kuntaret ki athengbada pangthoklaba yai hairi India ki nupa macha squash team Egypt ki konung Cairo da sathariba World Squash Junior Championship lising ani kunmanga da bronze medal phanghore India ki nupa macha squash team asi sagol sinumita sanaki ba semi final da USA ki makuta suino ani da maiti banang hobani amadi Wimbledon champion Poland ki Iga Swiatek amasung Japan ki Naomi Osaka Montreal da sathariba Canadian Open da mai paktuna makhataba round jangkre Canada gi Eugenie Borkat ani suba round da lehobadagi sanabadagi pothakre loisalakpada maroiba paw mahana Manipur da personal rule sangdokpagi matangda mot kaya phongdoknarake BJP ne constitution ki federal structure thugai hai ne APCC president Mega Sender na phongdokre amaram the PRC state asne ingtapa purukna na ba upay amani hai na hana union minister Dr. R.K. Ranjan na phongdorake amaram da All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairojam Nandoluwang na PR sang hangadori basi miyamgi ministry maralni haikre PR sangdokpagi matangda ko committee mode amata phongdorakhidre force ki maike dagina politician goi bathabakta mode pining de haina phongdorakre Manipur gi irang sautho halibasing NIA na sabkhatpa haurakle jeribang misam taru hat kibada senaba ama NIA na phagatkhre Langol Reserve Forest ta chingkaba camping tawbada athingba thamkhre Thawal da lenga ki amadi miyam gi lam khopsilaga sajiliba structure sing disina takthokpa haukhre lafam kaya hangduna leidi agriculture heritage ta achoba threat oide haba wafam phongdorade JJM ki makhada Manipur ge unisada humudra ma pandasmi manga ma panchep water connection pi khraina MOS na
फोंदोरखरे नुमित मंगानिगी मनुंगदा संगजरकदबनि हाइना केसीपी PWG यूनिफिकेशन फोंदोरगे अमदि म्यांमार दा जुंतागी स्टेट ऑफ इमरजेंसी मुथत्रे इलेक्शन पांथोकलगनि पिजरिबा पाउसिंग असिगा लोइनना हौजिकिदि नुक्तिगी फोंलिबा पाउसे सिंदगी लौथोकसबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लुसिंजरी मखा तारकपदा मतमतमगी वाफम अमदि राशिफलगी थरम मयाम पुना अमुक तामिनसे पुनमकु हौजिकिदि पुष्परानी लाइसोम नामुकहना खुरुमजरे ताबिरिबा अमदि मिजेंग ताबिरिबा सिंबो निर्मला थांजमना तराम नौचरी कोकनोना खुरुमजरी पुदुना लाक्चरीबा से मतमतमगी वाफम अमदि राशिफल ngasi sanalebak editorial kalamdagi lakhutjaba matamatamgi wafamda laingangna football sanaroi singbo ikaiba piba hariba asini ngasi thamjariba si leibak asi oina sana khonabagi lamda power house ni hainam Manipur bu India laingak amadi Manipur laingak na senthanarabasu state asigi football sanaroi singbo Grassroots ki sangba saga liba laikai da lairiba club singbodi sanglaba chahi kya si laingak na ikaiba piriba si afaba khongthang nate sana khonabagi power house ni hainariba Manipur yauna India gi state khara da pangthok na bagum Manipur da su July 19 dagi Imphal Khumallampak main stadium da chamaga kontraga mari shuba Manipur Lake ki Durand Cup English singani kunga manga main stadium da English singani kunga mga haudokiba si nungai afaba khongthangni Manipur si mahusana angang ahal khaktana sana khonabo bu pamjana lai haibasi warina sakhini Manipur dadi malemgi oina leijari ba sanaba singim maraktagi football masana sinam hena pamjai haibasi chenba yadrabani
मरमदी फुटबॉल मसानसी मियोई खुदिंगना सानबा हाइनद्रबसु येंगबदी हाइनै मसिमकना फुटबॉल सानबसी मणिपुर मियामना ख्वाइदगी पामनबा मसानसिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबनी मसिगुम्बा तांजासिदा ngarang जुलाई कुंट्रादा इम्फाल मेन स्टेडियम दा एशिया की ओइना ख्वाइदगी लीरबा फुटबॉल कंपटीशन अमा ओइरिबा डुरान कप हौदोखिबदा मीना चिकना चाइना बंगमनखिदे चौरांगना मियोई लिसिंग कुंट्रागटर उरोम चनबा स्टेडियम अदो डुरान कप येंगनिंगबा मियोईगी मसिंगना का हेना यामबदगी लुपा यांखै खक पीबा टिकेट अदो लुपा 500 लैनखि मधु फाउबदसु फुटबॉल मसानगी लमदा ममिंग लैरबा स्टेट सिगी फुटबॉल क्लब नेरोका अमदी ट्राउ एफसी अनिगी मसाना येंगनबा लाखिबा मियामदु असुकी मतिक यामखे पुमनमकना चाउथोकना फ्रम थोई हौजिक साना कोनाबगा मरी लैनना नैनबा यारिबसी लैंगाकना स्टेट सिगी फुटबॉल सानारोइसिंग अमदी मसाना सिबो ग्रासरूट लेवल दगी सेमगत सागलिबा क्लब सिंगबु इकाइबा पीरिब्रा हाइबसिनी मरमदी ममांग थक्ता लैंगाकना फुटबॉल मसानाबु योखतनबा पांदमदा कनागुम्बा टीम अमा आई लीग फाउबा काउबा ngamlabadi टीम अदुदा लुपा लाख मंगा पीगनी हाइरंबदु पीखिदबा कुइरे अदुगा स्टेट लीग सानबसिंगबुना लुपा लाख अहुम पीगनी हाइरंबदुसु पीरिब्रने हाइरिबसनी मसिदा सुनतना ग्रासरूट रेबेलदगी फुटबॉल गी सानारोय क्या सेमगलिबा क्लब सिंगदसु लुपा लाख मंगा गे सेंथंग पीगनी हाइरंबदु पीखिदबा सही कुइरे अदु ओइबा तारबदी मचिंदना साना खोनबगी पावर हाउस हाइना लावरगा साना खोनबगी थबक्तना मिद्यांग चंद्रिबदी मधुगुम्बा लेबाक अदु साना खोनबबु योखतनिंगबा लैंगाकनि हाइना कनाना सुलौरकलोय इंडियाना मणिपुर असी अतई मसाना कयागा लोइनना फुटबॉल सानारोय नुपी नुपा क्या लैरे नेरोका ट्राउ एफसी अमदी क्लासन सिंगबा आई लीग काउरुरगा सानारोय क्या पुथोकलिबा क्लब सिंग लैरे इम्फाल की सिंगजमई कगवादा लैबा साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन ASSU गुम्बा काश्मीर मसाना क्या सानारुरबा फुटबॉल क्लब सु लैरिबनी मसिगुम्बा क्लब सिंग असिदा लैंगाकना लुपा लाख मंगा की तेंगवांग पीगनी हाइकिबदु पिरक्तबसु कुइरबनी हौजिक फाउबदा स्टेट सिगी तोंगान क्लब सिंगी ग्रासरूट लेवल दिगी चंगबचन कया पुथोक्तुना सेमगतखिबा फुटबॉल सानारोय क्या मिरंगी क्लब क्या दा सानाबा डिपार्टमेंट क्या दा थबक चंगखिबा कया असी लैंगाकना खंगलिबनी मरक असिदा लेबाक असिगी ओइना साना खोनबगी पावर हाउस नि हाइरिबा मणिपुर की फुटबॉल सानारोय क्या पुथोकलिबा क्लब सिंगदा लैंगाकना मतेंग पांगद्रिबसी मसाना असिबु योखतलिबा क्लब सिंग अमदी फुटबॉल की सानारोय सिंग अदुबु मालेमगी मियामदा इकाइबा पीरिब्रा लैंगाकना मिंगचत लौनिंगलबदी हिरम असिदा अंगम मतेंग पिफम थोई हाइबसिनी मसिनी पुजरकलिबा मतम की वफमदा मखा तारकपदा अमु ngasiगी राशिफल अमु मयाम पुना तामिनसे राशिफल असिबु इबिरकपा इबोबिसक निंथौजा एवर्डी एस्ट्रो एंड पालमिट पाउना बाजार इम्फाल अहनबदा मेष राशिदा चौखटपा फगटपा थबक पांगथोकपा आइगी मी मसिंग हेंगटपा ममल यामबा पोट लैबा याबा लमटु चटपा कानाबा इमुंगदा शांति लैबा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना नुंसिनगनी माहिरोइसिंग ओइना होनानिंगनी ब्रिज राशिदा हक्चांग फगटपा पुकनिंग नुंगाइबा सेल फंगबा मियामना सक खंगबिबा मकोक ओइबसिंगना नुंसिबिबा मतेंग पिबिबा हेंगटपा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना मत चानगनी माहिरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगटलगनी मिथुन राशिदा सेक्शन होनजगनी अरुब खरदी पांगथोकलगनी चथोक चसिंदा हैसिंगनी लमलानबसिंगनदी चाटमिरगनी इंगना चिकना लैरगनी पाखंग लैसाबिसिंगना वखल चानगनी माहिरोइसिंगना वखल मानगनी कर्कट राशि असाउबा वारौबा खतनानिंगबा नुमितनी गाड़ी तमना थौगनी सेल चटपना हेलगनी सागैनिंग सिनबा इमुंगदा चरांगनबा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगना मुकनगनी माहिरोइसिंगना होनानिंगलोय सिंह राशिदा थौरम खरा पांगथोकपा सेल फंगबा ममल यामा पोट लैबा याबा मिंगचत हेंगटपा चांगयंगनबदा अफबा फल फंगबा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगना मचानगनी माहिरोइसिंगना बुद्धि चौखटलगनी कन्या राशिदा खुदोंग चाबा थेंगनबा थबक माय पाकपा सेल फंगबा ममल यामा पोट लैबा याबा चांगयंगनबदा अफबा फल फंगबा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगना नुंसिनगनी माहिरोइसिंगना लौसिंग हेंगटलगनी
तोलारासिदा चेक्सन होना जगनी कलक पे यंगसिन बयाम लगनी थबक ती पांगथोक लगनी अचोबना नुसिबीबा यंग सगैनी यंगसिन बनुमिनी पाखंग लेसाबी सिंग ओइना वरौ नगनी माइरोय सिंग ओइना वखल लैतारोय वृश्चिक राशि साउदबा वरौबा लैताबदा हेन्ना फरगनी गाड़ी थपना थौगनी सेल पिथोक पिसिनदा हई सिंगनी पोट लैबा यागनी इमुंगदा चरांग नगनी पाखंग लेसाबी सिंग ओइना लौ तौनगनी माइरोय सिंग ओइना चरांग नगनी धनुराशिदा तिनबा सिंगदगी तोखाई ताबा सेल चटपा मिनी यंगसिनबा नुमिनी चंगजरकपा कनखलुगनु अचौबा सिंगना चांबीबा नुमितनी पाखंग लेसाबी सिंग ओइना मथ्यानगनी माइरोय सिंग ओइना वखल फक्चिनगनी मकर राशि चौखटपा फगटपा थौरम पांगथोकपा सेल खरा फंगबा मिंगचत हेंगटपा चांग येंगनबदा अफबा फल फंगबा नुमितनी पाखंग लेसाबी सिंग ओइना नुसिनगनी माइरोय सिंग ओइना होननिंगनी कुंभ राशिदा लुचिंगबा सिंगना नुसिबीबा चांबीबा मतेंग पिबीबा नुमितनी अरापु चटपतिनाबा मियोय सिंगदगी कानाबा फंगबा नुमितनी पाखंग लेसाबी सिंग ओइना मत ओरगनी माइरोय सिंग ओइना लौसिंग हेंगलगनी अरोइबदा मीन राशि असाउबा खतनानिंगबा अपनबा अयेतपा पीबा नुमितनी सागैनिंग थिगनी असोक अपनदी हई सिंगना सिंगनी शांति लेरोय पाखंग लेसाबी सिंग ओइना मुकनगनी माइरोय सिंग ओइना वखल चंगलोय मसिनि पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफम राशिफल अमदी नुटी फोंगलिबा पौसी सिंगदगी लौथोकचबा मरुओइबा पाउ ताबिरिबा अमदी मिडियंग ताबिरिबा सिंगबु निर्मला थांगजमना अमुकाना खुरुमजरी नोई तारी ब्रो दुरान कप 2025 इम्फाल लागे हाँ करी असिंबा करम काना कदाइदनो लागे जुलाई 30 अगस्त के तांग 12 फाउबा खुमल लंपाक इम्फाल की मेन स्टेडियम दा 6 एपिक ग्रुप एफ की मैचिंग साने हैप्पी बर्थडे भाई